Musha video no. Musha video no. Just 30 minutes. Musha video ni mami. Musha video ni mami. Musha video no. My ready I make kwejuma. Musha video no na me fasa message we into na menko. Ti musha video ni mami. Share video no. Share video no na yenko. Enipa bi wo ho ma yo ma adwen se o ma so oden. Wa so oden so e wo se etean. Enti mu share video ni mami. Share video no na yenko sharp. Mu share video no. Em say anopa yi me sorry ya me be kwa adwuma no ma hu se enkokoma bi ye feel. Ma hu se enkokoma bi ye feel. Mu share video ni mami. Because em say Professor Indu Sofu Indu na so ede na so ente kasa waye ne so omuwa de Professor Indu ai osofo komfo damwa abeta fritwem sofo no waye na adwese na so ede na waso so ede ame Agradaa metse no ene ne maame maba me betia no ne ma ne nkokọ fe mana waso ma ne ma nkokọ ma no me shadwuma mu sesi ya na mate se omo ya feel. Enti mo share video ni mame. Mo share video no. Mo share video no na ye ni nkomo sharp we just 30 minutes. Mo share video no na ye nko. Na mo mfresa abeta fritwem sofo, abedi twem sofo. Wo sofo a wo de wo no brag dabio na wo no in fact mi hu ne menka kra de we asam na nkasa no me hu adwuri me hu ne menka waso ntikasa wahu waso entikasa dabio na wo bloggers e frame me ne amankra do atu mefo na modi dwane to ne ne ma ne na back door no wawi akwakoyi wanim di akoma wo nkwala no sama ka kire wo se wo kwaku ma menka asam kire wo kwaku abeta fritwam abanu moja sofo maka kire wo se ntokwa wei meme mama kwala bia ma ntokwa we mu bi makwala bia ni wa mema na ba ntokwa we mu bi eya me nu na enya enti sa wo nkwala na wakofra wo na o ma be gina o ya feel me mo bi attention maka che wo say onipa bia obekwa kofra ne di na ba bia se ntokwa we wo mra mekoma no me ma na attention da wo na me hwehwe wo abedi twa sofo abeta fri twam sofo osofo a obenu mutia ade ne yira ye bra wo yire osofo a wonuru a watutu ene wo niam a wuchinchi so sikaduro na wakwakoje no wo yire obeye tia ade wo yire aye bra ansa no waje pad no na abia ye ti na wano ma wo se wo mu ade wo maami Agradaa wo nana Agradaa me ba betia wo na wie wo so wajimi ye tufo a wontie San kwasi asem se ya bi na oye ni 2019 na ye tufo na o de chop paninam wo wi anu abese san krofo mu kodi na tam nkoye no amanfo gusu a omo ne me kasa obi anko cheke se nra the whole day mama life me family ni amase me ba life no na me workers ne me kasa na me kru ne me kasa amanka do ne me kasa na nkrofo ne me kasa obi adi adanse say no the whole day mama life if you picture kwa me post to ye kwa man crowd ne me kasa ye ma picture no me yifri ho na me konko down sorry a wakoso ma won kwala okoye ohinta dua wi akire kwaku wo dia ware wadwe se mu nipa bia wo wi ase enti etufo a wontie ne etufu no wantie so a wo kwante ade wo se wajimi ene wie me ba betia enti pie freedom wo bra na mentia kwaku pie freedom wo bra na Agradaa mentia wo se wajimi a wonim nyansa pie freedom na be kire Ghana fo wo sofo a wo benum tin ene wa fofo onum tin a ye de million lift ye tin no wo de obenum tin a aje se wo yire ya bra no waje wo yire ne pampers na wo de atoka apu mu na waye wo de nsohye aguso na wo de sugar gum no wanom no wamen wo yire sa wo yire nya bra onum tin wo ya be kasa wo ba be ka bi wo wanya tumi isi e kasa wo
wo ba be kabi na wo nkwasi asama wa start yankofo to me fo na ma ye din na ma seize fire na me ti me ba bi no wakosoma wo nkwalai no mama we enkokọ mama we en wakosoma mo so mo mra medi matam kwa ku pie bra ne yanko ntokwa wo na me hwehwe bra na me mo pie bra na me mo edan na wadwane akọhyem no twum kokanya me obepia ba mama po wo si wachimi wo si ye tufo a wo ntie wo ya wadwe si bibia na sika timi ye wa ho sa wo so mu ade wo ya sika ntu mu ade wo sika fi wo sika duro fi na wadwe sika duro no a wo ya wo sacrifice a wo ntimi no eno no ya wadwe se no ntie yanka wasem ho he da mo wa misa na wo ba ye ho wasofo mu a wo de bra bonten me se pie bra bonten na bra be ka kire Ghanafo pie bra bonten na be ka kire wo church members ne say edie moja na wo mayanka fo akum na ntwie Ghana no a wo di kwaji moja besi wo dem na wo di jonso efra na wo nom da bi ansa na wakogina puppet so ansa na wakọ preach no me se bra na be ka kire Ghanafo wo fancy fo se bra na bra be kire wo mo moja na wo ji wo mayanka na wo di besi wo fie na wo ma wo yire jonso na wo no ma jonso na mo di afra ansa na wanom na wakọ puppet so no bra na be kire Ghanafo hey wa mi sa wa hu anaya wa dwesi mire bi atwam no wa hu se wo bopa wo nchia nkwasi buo a wo bopa wo nchia nti no o se na ntokwa na awe wo so wa hu se wo ntokwa no awe wo so kwasia na me yetumi fo na me sizi fire bia ma wo ne ma ye ma dwese me nkasa bia ma wo kwakọ techira kosoma wo nkwala so omumra medi matam sima ka chiro me so obi obeba bedi matam o sa fight we mu no obi enu me man attention enti pie bra ne yanko ntokwa kwasia furu be kam ye ti awo ba be kire sai e de ma bi ya shawe fo ma bi ya ba yi wa hey ameka asam chiro wo yire siara na wo hu ne so bada no wo yire siara na wo de wo so hu ne so bada no wo ye oyekuma wudufo ba yi wa wo ye oyekuma wudufo ba chancing obia didi mu bi kuma wudufo ne dia ma na twam kuma wudufo no o ma dia ma na twam ana wo no ade ye kuma wudufo ade a ye ka ne sa twam ama o mo no eno na ye wade foforo ade a twam ama kuma wudufo eno na ye wade foforo kwasia pani sofo abuo sofo jimifo sofo kwasia usika drofi na waje no sa wo hwe na wutimi nya wo sacrifice a enya me na ode wasa be ba beso am so sa wo hwe na wutimi nya wo sacrifice a enya me an wo de wasa be ba beso am so kwasia ya tumi foni asizi fire na wo di dwane to anenam wo wie ya ukosoma wo nkwala so omumra medi matam me se bra bonte na be kire Ghanafo se kwan be na preku my daughter faso wuye me ba be kire kwan ya preku my daughter mo faso amu ku preku my daughter kwasia mpani enyo ne wo kroma say na so wo many perfume I would ma preku my daughter say ya the money perfume e jale into oba be ye apreku my daughter na so oba be ye no ewi ase na wi ye kosi san bra be kire Ghanafo kwan ya preku my daughter faso wuye abuwa toliwa jimi fo sofo rini sofo kokeni sofo kromfo sofo wo sole abegina sai ena me yire ena me wo tractors kwasia enya trotro ne de ye adwuma wo tractors a wo de ye adwuma yesi twa be kire Ghanafo tractors na mo wona mo de ye adwuma no mo ntwa tractors no fa me kire Ghanafo ne hu se mo adwuma na mo ye ni emu adoma ajimifo kwasia small boy like you umu nipa bia obeso di nipa ni mu ba ye fom kwasia ukwa techire asoma nkwala so mumra medi matam enkan na nya ni ne o enkan na nya ni ne enkan no enya ni ne me se bra bonte be che Ghanafo kwa ya preku my daughter wuye abuo bi ba motira hona gospel musician yi abrantie ya oto nwumi to nkra e de fra preku my daughter sa preku my daughter mra no mo no nya insanom no mpa ba bi mani nyina kwasia musika duro ne mo ne amagye amunim sa preku my daughter ebe yi musikrit agu abontinti no e na mo fa akire na mo koku preku my daughter kwasiafo momla no mo ba kire preku e kwa ya fa so preku wuye aboa wanya sika fa toduani di wanya sika fa bi hwa woni padua kwasia mpani kwasia ba aboa ba
Beka mi entia, ena o meyire woto, ena meyire woto kwase nipa egu asori dem na agimi. Enipa egu asori dem no, omo na omo agimi. Ebi mu ana agimi because also float me be jira bonten sai, ena oyire woto kwase ma no mu gu asori dem no mu ni to no. E ma no omo to nwuma ma no omu ni to no. E ma no omo edi wachi cancel wo no omu ni to no. Omo so omo nyadai. Wachimi a wuni mu nyansa nti kwase a ukasa won dwe ho. Abua ya 21st century 21st century ema ye dwuma de boa ye kronom wasia mpani wo ko techira so man enkokoma wesu omomra meye me ya 21st century ema ye dwuma de boa wo mu kronom wasia mpani jimi fo abedi cheta free chomberry chetofo wasia osofo komfo damoa wasofo komfo damoa abuwa biba te se wo kwaku antwi obofo kwasia mabodi mi se pie freedom bra me akontokwa adan wo dwane akosha dam na akosoma onkwala me se wo na me hwehwew pie freedom bra me akontokwa kwasia 2019 na wo use amanfo dididi matem no me se this is the time pie bra prebia so you also do ani mu beba wo se wo na wo do ani mu beba wo na ye gangaria wo na beba ba kontokwa me hwehwew pie bra me akontokwa kwasia brabonse na betre Ghana for de ku apraku brabonse betre Ghana for de ku apraku my daughter abua beka mietia ena megede woto kwasia mpani sofo chimi fo sofo abua drama ni sofo abua wafani mikunu kwasia wafani mikunu hwani monyama mikunu kita wo mufa abua wo maami abrewa na otifie na woni na kamotama bo baifo kwasia wusika fi wusika waku oyira woni ne bobra waku no woma waku papa kwasia mu maiwa maiwa mutimi kwa form fra shawe na makoku omo kwasia mpani abuwa chimifo wanya daje so kwa kofre wonkwala so mu medi matem kwasia odidi aya no monkwan abuwa wanya sika fasiesie wo na emia wuso yesikani ada Ghana sika fo ye wo mana abua asikafo omanyi omo Ghana ha krompo no ya show mo body no mo ya bia omo di kira hwa ye hu se yesikani kwasia usika fia wanya wo mani pes asumu ya Ghana ha usika duro sika na wanya no a wo mani pasumu nju yan ewo kroyi mu kwasia mpani abuafu owudini kwasia usika fino kwana kwa your sacrifice kwasia ubapa unchie nti ujra ena chuo kwasia chuo so asem na obeka abuwa mu asofo eba nti be kanya me asem a na mabana mo kodam wo mo na mu chie sika se eni o matam kwasia awudifo asofo atwetwentifo asofo abuafu kwasia kwa fa o ma me abrewa na ne tubo wie mu no na kwa ye tuo ni bi ma no sa wo se wo dia etuo eso wo mfaso a fa wo maami abrewa na ne tubo wiem baifo ba na otifie ho no wa wo ni na tunuro akun papa akun ma akun yire wo yira wo ne bobra kwasia wakun yire adya sika kwasia wo sika drofi na wo ma Ghana ha ya so nyoye no wo sika drofi na wo mu nipa bia wo mai we mu no kwasia boy crossing atete kwa anya de hianie kwana kwa ya sacrifice na ye free abua wo di dwane to wane nam na me masizi fire wo kosoma wo kwala atoto fefi we so mumra medi matem kwa sia wo no yire mafade me abua kwa wo bopa ye chia wo so wanye sika ye chia kwa sia wo nkwala wo yusu wo mo wantua mo kanti wo se na ntokwana re so abua fu hwekwa ya wo fa so hwekwa ya wo de ye show boy kwasia bra na beka che Ghana fo ekwaya wo fa so a woman show boy Willie Z ohima jack video no bra na beka che Ghana fo kwasia chimifo abua wo to bon na wo de wonim he me se wo niam a me be jia gu abonten no kwasia ohima jack video no a wo ko bo show boy pa 3 billion woni ma me ode 3 billion no mo kwada mo kotua show boy kwasia uka show boy so no sacrifice no no for the juma to tata now beba ni 3 billion or will you see or he might take video kwasia mpani and escan what ya and esikano what ya
kwasia so na me wosika na me wosika kwasia sika duro sika aboa mo Jessica we fa so be na wo mo Jessica so wo yusu nipa wontua nipa ka kwasia Professor Indu aboa Professor Indu and from so you so for the fit from today. Don't you ever call yourself a man of God. Kwasia penny me se pie free demo bra me kontokwa nyane kwose demo pie bra me mo boxing aboafu kame buko ma chwa fanwem kwasia se me catch us wo me be niegu kurabam na me di woni ma butum aboaba osofo komfo damoa wasofo komfo damoa utimi kobo we pa o usika dura waje na wo de sofo samata no kwasia comfort se wo manam te se wo sole wanya tumi be ka sika dura asem wo wanya tumi ba be ka sika gari asem wo kwasia na obiam na be ka sika gari asem wo tu wanya tumi ena me ka mo se monte ase no wo wanya audacity se ni pe kasa wo ba be ka bi wo wa wo fra wo so ye sofo hwe moja wo nonom hwe nipa wo kunkum wo mo kwasia wo kum nipa wie no atue sika wo force bibia na sika timi ye wo betimi atue sika de wini case ba wo timi atue sika ma the spirit of moja na dipim na wo kum wo mo no wo timi atue sika ma sa sunsum no they will fight you kwasia omumu bi ene na oba be yo se fail na wa ba be come ntokwa no bitimi be ma be ka ho me dwe me ho aya na mo mpewa ho ma be ka obi ma ba obi din awudifo na ya mo adwen se me be ka mo ho na makoku apia na ya mo adwen se me be ka mo ho na makoku apia kwasia momra na mo beche Ghana fo awudifo asofo egu oman mu kwasia abuwa kwasia kwa shimifo wo ya kasa wo be ka bi na wo niama bankrofo tu before a me ma ye di me di video to akwa man kra do mo ba yi sa picture na free ho na wo fa kira kosoma wo church members so mo medi ha me se ntokwa we makwala bia ni obeku bi makwala bia ni wo mema na ko sa ntokwa we bi wo ya makwala na me husu wa bia wano aka kwasia mpani chimifo sofo abetwem sofo ntokwa we bi me yi wodi makwala bia metisi waka bibia me yi wodi ono na me hwehwe me ninim yenu mo fa ne mra me give and take oba ni bema oso omuade wo my we mu a me ne maami Agradaa me ba be kire ni nyansa kwasia kotwe oyire kwasia mpani na ompaduma no sera no twene bra me aboa ba na ompaduma no bedi wa ba na ohwedem no kwasia oba kuma wudufuo di ni chama ayomo dada twedada eno no wakwa akofa be ka bi enti a ena oba wu wakwa ba kwasia oyire sera no ko head director se di ni chance na de na ma wo kona ko she producer se di ni che kwasia wo yire Sierra no abuafu ko bi sa ni din ankasa ni din ya ne Sierra me babie ma me di ni din babra wo abua chimifo ummu ni pabia no mo respect no mo respect kwasia chimi wo ya ka sofo a wo ka ho wo fra wo so ya sofo kwasia obe chimi wo ne ka ya adwe kire wa na wo na police station na wo na court na wo na police station kwasia wo tumi abompa ye no Nyankopon no strike me bompa ye no Nyankopon no strike me abua biba kromfo abaifuanku ena meto abaifuanku na wo frodo nipa na wo ku nipa na wo twi nipa moja kwasia nsam ya abaya ya se kaso ansami wo be kom kra na nya konfo na yeye na sofo na adi sa wu na soma koku nipa wo wi ane de akoshe innocent people kwasia wonya tumi ba be kasa abuo buru chimifo e ka sofo a wo ka ho akromo asofo egu aye hu omo ene wunti Kristo soma ni magu ase ene wunti a Kristofo problem nyina afri wo obofo a Kristofo a problem nyina afri wo kwasia sofo we na abewu so oya de a na otue sika yenwu nanimu ase kwasia minni wonum bin sa wo kwobo ngege ene kinsipe prapa so mo medi matam afede Ghana fo nyina ate ase se kinsipe prani ngege ye ne ane nam na otene just like that no ene Ghana fo ate ase se eye wo obofo ene kwobo de pa minni wo sini wo ne enum oni hwe ni asiri ba bia wo te abo agimefo kwasia woni aya popa wo to woni aya popa wo to aboa ba owude ni sofo kwasia wodi afo wasembra me se tokwa we mi no nya nwie na twuma mi ba bedi unu
Juma me say me ba be twe wachi say na me be twa de a kire wo. Kwase afo. Awanya to me kwase sa wonkwala so mo medi matem. Na wo sa baywa na wo sa interpreter no. Wo lucky ya madam Fubia was a bedroom o say. Madam Fubia was a I think says a bedroom o say Germany or nunti na wo medi a chaw. Na obi ani wo so beba meba be ma no attention. Hey, panie, metese panie kura to form. Na fi wo kwaku bofo, wo fie meba be fire wo. Wo se wajimi, waso oden. Meba be tse waso. Meba be tse waso. Wasia, na mo ya ma se mo be betray me. Abua, me de me kra to hode manim ato hode amamo. Mo ba be betray me. Na mo wie enso a ye ko pushu sa wo bra na wo ne memra me kontokwa. Kwasia jimifo. Wo dia me di mu si asei, me ko. Now the oyo bema shwane kotie ba otoa. Asia bema ba yetia de oyira ye bra na the pad now ayetia no. Abua hweso na no mumoja. Wo sika duro na waji abo dam na wo fo say wo che obi a wo Ghana krom ase no. Ya sika fo wo krom ha, o mu sika wo monya ene wo mo cast yo mo kita mo no. Enya nipa moja wo. Enya sika duro. Eyo mo djuma den na o maye. Kwasia be me kra de se wo se me ye konfo. Mose me ya konfo enti won so bra be kire wadwuma wo ye kwasia be gina so me to gold aboa sa black adwuma na wo ye no black na wo born fraud boy like you kwasia fraud boy like you aboa so fo wo so la be ba be ka obi be ka wa na de ne nam court kwasia wo dia me ko wo ye be man san ko soma wo bi no me bo me din na me hu sa nipa o free wo camp ka wo be hu ma wo yiri fa ne nsanya dwuma kwasia mo ya ma dwesi sikadro na mo be didi hu akosese mo bewu mo ya ma dwesi sikadro na mo be didi hu akosese mo bewu kwasia wo yiri na wachimi na onim nyansa so onim nyansa ko betuofo wo yiri no sa onim nyansa kon kan kira wo sa mo momra meka me Agradaa aboa wo ma me na wa yesi kwamu dwan no kwana kwaya ne to ni bi ma no kwasia ba bia me age aduru me de to ya de en aboa fu me ya natural woman me konkoya me to ana wonim se sa wo to kwasia to na waya ma wo yere no e ma ni bebede ya so ya fe wo yere ne de no kwa agege enya fe kosoro kobo aboa ya ma wo yere enanti chalewa teso ne ehu ne tenten kwasia se ne metie onyame wa ma me kokko wa ma me tenten wa ma ma ho fe etinyame wa ma me to no wa ma me nan ya onya dan mi gira me nan so kwasia boy Jini sofo kokeni sofo anunumu moja abeta free chem sofo abedi chata free chem kwasia osofo wo ne wa church members nyina wadi wo mu nyina sitire wo yire na wa ba na wo so hu ne so bada e na wo to so ya di wo yire dino ni jai mana wa hinhan dan dia mom kwasia jimi aboa ba wo dia me ko wo ye bema te se me kwaku antwiaje wo ye bema te se me the great na Agradaa wo de sanso ma wo bi so omra medi matam na ka wo be cheki bruta kwasia ara mi ni mu nwoma kwasia wo konfo kro no otimi owo oye mo ayi te se me kwasia konfo ba te se me bitimi spell de maye bi aboa aya be you nine na fa kire wo se apro sa wo so wa disikadro no wanya sika kodantis wo yire chimifo no se wiase niam nyina wonimu no ma ne fa nko dentist na ko chiwse wo se chiwse na wo se egu wonum nyina apro kwasia ana wo pade e bon so a se da bia me kire so sole afa wo satea wura wo yire twam na hwiare aboafu eno ana ya de e bon aboa be kan yeti na oba ya shawani kwasia Messi bisa wo yire Sierra ne say ni di design edia na odi wo kuma wood industry ni mu no ni di design na kotua show boy ka abuafu ene so ojam na wo betena odwa wanum ene ojam lazy ni mpaboa kwa sia wo mu nyina se ntokwa we ya pontokwa na hyew wo bopa na wo ntua etu wo mu nyina se ya pontokwa na hyew enti pie bra me akontokwa sa wo de Sierra na bedi kan ya ma Sierra mpie mra kwa siaba kraseni ba odi wachi ontu ufo no aboa me yamo ba no mumie no nyina me yamo ba ene mo kwa sia junkie boy wo so ya beka so bi enu wi wo ye junkie aboafu
Ye ni kro wa say ana wo ma kwabra ne ko gina sori dem ko no mu wi aboa wo kra de you are the last person akra a Christopher kasanka unka bi wo ya de me any wuchina ho there is no difference. There is no difference. So crowd will chair me because would you want to sikaduro? Me nyi sikaduro. Si asa Agradaa sika gari wa ya za wa ya kromfo a and ya wo so de want to sikaduro. Want to sikaduro kwa ya wo sacrifice. Kwa na kwa ya sikaduro no sacrifice. Kwa sia so fo a wo da wo na. Wo da na krofo atwa ho ahia na ya guide o because unu sase kan na free wie mu ba na ba beku. Wo ya dan sacrifice no. Emre de so you will die. Aboa ba ayana mo ntwem ho na mo be ka Agradaa kwasia medimu sia sei meko na odi oye bema kona ko ftedia ohinta dua kire na ko soma wo kwala so omumra medi matam samete se panie kura mpo atofom na firi wo camp meba be ma umuaye me safi we ni be wieu so ya gangare ya wo se wo da wano odin a wa wo be face ntokwa we pie bra be kontokwa pie bra na mo ma me ka kire mo me aman krado no to me for me aman krado want to be stop me say ma me call life aman krado no want to be stop me say ma me call life but aya no jojo makoma kwasiafo kofo pa me chew ne jojo makoma na mo mutachire kosoma mo kwala so mo mra medi matem wo kosoma mo kwala so mo mra medi matem abuo bibi Really sofo wudi sofo brabonte be che Ghana fo kwan ye fa so praku ma daughter wu ye kwasia ye hu ye sa wo se wo de onko ni hia mu biem obeye odefo money perfume mudi ku ni nsaso ani na anu ani na nsa na mukoku praku do my daughter kwasia buo bibi wa ja me so me ye obi wo wi adwane na fa kokoto ne nhwe wo ni na asam wei entokwa wei wo di dru court na kire se mesi hu na chase wo ni tumi na chase wo ntime na me fight kwasia chimifo a wo de usika drone a waje no ade cha na wo bopa aboa hwese ne na me ni ngegete a wo di sika abe create confusion kwasia ba aboa ba on se nyame apa osontoma on se nyame wa pa osontoma na aboa fu wo da se ba ya is a promise me se wo yere no me be tue sika me adi wo yere no eti brabontin na be kire Ghana for kwan ya fa so apraku my daughter ewu ye kwasia chimifo duru wan kabani abuwa de me ka monti ase no dozi en kabani abuzege onti ase akoshepo mapon na de so ye bema okita kotie no sa wo kwaku bofo so yo bema okita kotie kita hye ekita kotie kita cha pie brabontin ne be yi wanim abuwa me da ya na mo mpewon kwasia kwa chimifo sofo tafritwam sofo vini sofo cocaine sofo froster like you abua browser kwasia usori cafe boy umushe cafe boy to say me back cleansing kwasia me banu a wo say oye abanoma no go and do the research well kobisa omo ya no mo information yi me bana wo se wo ya banoma no onya banoma eye woni mi kunu ya bapeni no no woni mo ya ka kire kwasia me bana kwa na kire se na ya browse abuafu na wo fra me bana se wo mra na wo me browse ma wo na wo fo se o me ya adwuma ma wo fanya de kwasia me na me ka kire ne se mo me di wachi na wo de ne be kwa koji sikaduro abuafu kwasia triplets na wa wo mo no mi suma wo mo because minimum de o de be ye asia osofo a comfort mi wu e ma ukoto adaka de ko sie comfort no aboa asawefo na wo fa wo mo anadwo a ne makoku wo mo aka ho no brabonten na bra be kire asawefo na wo ne wakola andi mienu wakola andi wonkola na omo na mo keka kire me kwasia wakola no awu ne nam no mo fa asawefo a mudi wo mo wia ne makoku wo mo aka ho no kwasia asem wenye police station asem enye court wasem bramia kontokwa kwasia untimi wo bia no adwane ko police station untimi wo bia no adwane ko court abuofu na oni so be ko court ko police station asori na be pentokwa mo de me dwe me ho san na mo san ko suma nkofo se e medi matem me se wo na me hwehwa wo sa kromfo sofo no abetake fitwem sofo no wo na me hwehwa kwasia na me ase me mansa ma me ka me be read comment kwasia wo baba be throw comment but ni para me de no ono na ekoni de mu ko ne sampanam ekoni zikizagam okonfo damwa aboa professor Indu
Every ne obofo di amediama no ye Professor Indu. On a training petisa this is so kwasia. Abuaba. Me ne wo so bi.